povratka. Stani sad. Na ovom istorijskom mestu, na ovom prostoru je vaskrsla srpska država, formirana je srpska vlada, ali ujedno to je bila velika stvar i na nivou sveta, jer je to bila prva uspešna antikolonijalna i antifeudalna revolucija. Sredstvima dijaspore, odnosno porodice, je obnovljena ova zgrada koja je bila neuseljiva i nadamo se i želimo da uz pomoć dijaspore, evo ovde su naši dijasporci, porodici, Ljilja, ekipa, Wagner, sve sama dijaspora. Zdenka, Nemačka, Bugarska, znači ima nas ovde puno. Trebalo bi da se na jubilej, a to znači 2015. bi trebalo, i to je naša inicijativa na ovaj dan, da se obnovi i ovaj deo, evo da se snimi, da se i ovaj deo obnovi i da tu bude centar dijaspora, što projektovali, škola za našu decu, ali i aktivnosti za naše penzionere. Puno je penzionera kao i vi koji su povratnici, sad smo došli zgovarali sa ministarkom zdravlja, da se posebno vlada pozabavi povratnicima penzionerima, jer svaki 100.000 ukrajinskih donosi milijardu dolara godišnje, a sa druge strane se preko te generacije penzionera održava i deca uče srpski. Jednostavno, to je jedna cirkulacija koja bi bila prirodna. I mislim da bi ovde valjalo to što vi radite već godinama, do saborovanja, da ovo bude jedno mesto gde bi penzioneri autobusima dolazili, imali svoje aktivnosti. I da bi se više i bolje upoznali ili obnovili svoje sećanje i istorije, a na kraju krajeva i ovoj našoj deci iz inostranstva omogućili boravak ovde, da oni imaju kontakte sa našim i umetnicima i književnicima i da imaju kreativnu školu u kojoj će oni da učestvuju, da prave, da crtaju, da modeluju nešto i tako dalje. I na kraju krajeva da se druže sa vršnjacima iz ovoga kraja, što je od velikog značaja da im se omogući taj kontakt, jer tu sazreva jezik srpski, oni tamo su rođeni na jednom drugom tlu, odrastaju na stranom jeziku, pa se to naziva kod njih materni jezik. A ovde ih, nažalost, vrlo često ne uzimaju ozbiljno i na kraju krajeva naša deca dobijaju komplekse, pa nećemo se da se vrate, smeju im se, ne znaju srpski. Kaže, šta ste tamo učili? A sve zemlje nemaju mogućnosti za tu dopunsku nastavu, koju sam ja preko 30 godina radila i osnivala prema tome. Ljilja je u Frankfurtu. Samo se predstavite ime i prezime, vašu dužnost, ajmo, pa nemojte sad, Ljiljana Vukić u to ide na YouTube. 31 godinu sam radila sa našom decom na području Frankfurta i okoline, bolje reći u samom Offenbachu koji je bio centar. Radila sam takozvanoj i prelaznoj nastavi za decu koja su tek došla da bi savladala nemački jezik i u popodnevnoj koja su već imala učešće u nemačkoj nastavi, a sada su dolazila kod nas samo jedan puta nedeljno ili dva puta prema lokaciji gde su se okupljali, dolazili i negovala se naravno na prvom mestu tradicija naše zemlje kroz jezičko obrazovanje, srpskog geografije i tako dalje, poznavanje prirode. Ja bih posebno istakao vašu jednu misiju koju skoro svi povratnici imaju. Dakle, mi koji smo živjeli napolje, mi smo naučili na mnogo aktivniji društveni život. Tamo se ljudi ne druže po principu komšija i rođaka iz detinjstva, nego kroz klubove. To je ta zapadna civilizacija. Klubovi su opšteg tipa, ali književni klubovi, evo vi ste jedan od glavnih osnivača čuvenog književnog kluba u Frankfurtu, je li tako? Sad ću da se pohvalim da mi dođete ako hoćete sada, 6. i 7. oktobra mi slavimo 25 godina postojanja književnog kluba na području Frankfurta, jednog od prvih u Nemačkoj. To. A Ljilja je onda to seme presadila ovde, ona je predsjednica kluba Dučić, Jovan Dučić, i već godinama organizuje jednu od meni najuspešnijih manifestacija u Matici namenjene dijaspori, a to je upravo juče održano sabor književnih stvaralaca dijaspore i Matice, ovo ko ne ćuti, a ranije bi još po meni lepši naziv koji Srbija bila Mati, mi držimo oba naziva. Dakle, to je sad ta vrlo važna uloga povratnika, ali
spomenuli ste jednu vrlo važnu stvar. Pitanje dece, pitanje mladih. Zamislite kada bi se neko u Izraelu sprdao, moram tako reći, sa jezikom Srba, Jevreja iz Nemačke i tako dalje, kada u Izraelu svi govore Hibru, to je državni jezik, a ni jedan Jevrej u dijaspori ne zna Hibru. Znači, svi Jevreji koji dođu u Izrael, oni moraju da uče iz početka. A mi se ovde ponižavamo decu, čak i princa koji zna 4 jezika, kakav mu je srpski. Dakle, to se mora prevazići, a s druge strane, evo ovde da odmah se ovako, bez Stevu Wagnera,